mo kon mina nga lea o feloaki ba mo lea tatari ku fai he ape pada watu kau kau to o me asayoni donya kaya ape gole ke ku fam ngahi fa feloaki mentala fata ku fai na dai se ta lahi kau po ke mo fai maria hoan ke whakamalo, ke whakau seang ka maa whakau pule. Ai tā waki pia moa manu ia, po te rāngai, i he haua whakaloa koe. Whatawanga ke lau maria e ki, ke nea whio ia te katoru he haua koe. O hange pē, ko lea na whaisen baptize. Nā kui heni koe baptize o vaipe. Ka koe a une mui mai e te au. Tene baptize o ki mondolo. I lau maria maana. Ves malanga to o ke whai me ai ai malanga. O a koe to pe ia ka me he lesan kos peri. Na heke sio ne. Ula ke wahe malu e vesi. Na i kai ko au. I kai ko ia ai mama. Kanane iai ko hike ha iai mama. Ta mo me ai be ai tu ai forfula. Tu ia que ser de baptize, ne kai ko ser de baptize o mama ka ko sisu. Oia, ko mama ia. Ka inga malanga ko ni. Ke ulo atu mo mama. Shine out. Shine out your lights. Let your lights shine. All of us are challenged today to shine out the light that Christ has shown on you. Olo ato mo mama, da me mama, o ne hunia e tau mopu. Tau fungani oe, Christmasi o hange koea tau whanau ki ai, koea alo i ai misaya, o whakatu taloni, i he maui, ka moe loto e tangata. Pea ka kata e misiona e alo, he kua alo e nai hatama. Kua tuku mai ha koha, pea i hono ma, ai pule anga. Pea koe huapa e ui aki, ko whakafo e ne whale i. Koe helo o tua, koe tamai i tangata, koe eki he merinoi. Ia ko ne ngawe lahi ko faas. Fetu usi pa mo ta fia. Ko sisu a mama monya. Ko mama ya mama ni. Ko mama fo ke heaven. Ke olo me he langi. Ke te ma tolu ke a koe. Na hi fa ki sisu me he monga. Listen, you. We have been destined as lights of the world. Ko moto ko mama o mamani. Ko kolo to ya maunga. O ke kai lava ya ke puri. Pe tala haya to ha mama pe tu kuya I loto puha fua. The reason why the lights have given to you is not to hide it under the bushel. It has got to be shine out on top. Kake tunga mama pe aku ulo atu ya ke kai ka to pe fare. Pe foki ke ulo atu mo mama. Ke ha ke kakai ke na mata ke bunga na lele. That is the reflection of the light. People will find out that you are doing good deeds. Pea whamalo ia a o tamai o ki heaven. Whala malanga a honi koe tā whakatātā ia e sione. Pe koe portrait. Hange tā wari e sione a I misi o sisu.
A ene a fio ko folofola ia. Ai na i kamata anga. Pena a whengai mo o tua a folofola. Pena e o tua a folofola. Ngā mea kata pena e hoko mai ne kai mama o ia pia me he folofola. So Christ was in the beginning of creation. I longa hamea na e hoko mai na e nofo he takataha ko ia koe mo ui. Na koe mo ui ko ia ai mama e tangata. Pea kuhulo ai mama e pouri, pena e kai lava e pouri o ta awhi. Na kai ko sione e mama ko ia, ka ko ia na ane iai ko hi e whakahai ai mama. Ka te whakahai e ne sione, ai kawenga ngau e a sione baptaisa. Ko e whakamelo melo pe ia ki nisa ia. Kana e whanongo whoki a kau sātu si, kau whare si, kau taula e ki. Ki he uho ka moe ka kano, the depth of John's sermons. Ko ia ai na ua mai o whakaeke eke. Are you the Christ? Are you a prophet? Are you the Messiah? And so on and so on. But John the Baptist said, I'm none of those people. I'm just a voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Ko tali pea sione baptaiso. Aya tohi sione I lesan malama, bes malama ahani. Nai kai ko ia mama, kanane I ai ko hi ke ni whakaha ia mama. Mea pe ua ko tokana ke ai. Malama ah koe. Puraku koe whatongi au mama, ua koe mama ke uloai. Whatongi au mama, he nai uraki whakatupu pea mama he kamatanga. If you go back to your Genesis 1, o sperno o whaki e o tua. Ano lau maria kahitahi na ni folfola ke mama, pea nai mama mai. See how important the light is. Na e whio he o tua mau inga mama ke mea mo ui ka toke, pea fufua ngau hia. Koe mama te ne ulo atu o onge mawhana. Ai mo ui, pea mo e whakailo ai hala, ke mea mo ui ka toke. Pena e mau inga lewa, ke uruaki whakatupu ai mama. I loa ha whaitua kui ai ha mama, pe au ki ai ha mohui. Where there is light, there is light. I loa pe ha whaitua kui ai ha mama, pe hoko ai a mea ai tolu koe ni. Ula ke kumalawa ki tau ilo ai ha la. We will know where we go. Te tau mawhana, we will be embraced. Pe a koe tolu, o haya e mohui. Mo ilo e pe ka pau e toko ki kakao. Ia whaitu whapa uri. Ko pau pe ke ne kume haki mea. E mao ai ha mama. Ko hia ke ne mo ui a toko ai. Whatongia ai mama o kutana noa kai palo whitai le son whakao motu ai ahani. Te umato aki. Fia ia si hoa. That's for us, youth. We'll continue to rejoice. We will keep rejoicing in the Lord when we have the light of God. He kone whakakofo wake ukofo whamoui. Kone ai kia te au, ai kofi tō lofa, kone whakatongia. Hange ha eki taane, o kone ai, hakalau ni whakataula eki. Pea hange ha tahi ne poloi, ne teu ake ni ngai siweri. O noko pehe pe motola, te motu i mota ke setwata. Whamaro pe ko hiko i mea mari ko ni. But then, youth, you continue being good youth. He koe uhi ko i nia, te mo hange ki motola ha tahi ne kua poloi. Ha
hatamasita ane o kuni ai hakalauni whakataula iki. Whapta iki. O tau i he whaatau whakakaristiani o et tolu wen i he tau teu ki whamanatu ano alo i mai atam si o tua. I o pe whaatau e tau tatari ke alo i. Alo i mai o tau loto. How many years have we been celebrating Christmas, the birth of Christ? I hope this year, everyone, every youth, like what the convener has asked, hope that everybody will accept Christ into their hearts. Be born again with Islam. Lawa Paula ipserio ahani. Lawa Paula ni toki Korinto. Koia kapau fokio ya kalaisia ta. Ko mato aku fatu po oia. We ko mole ata ngaya on aho ko tau hoko ofo. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Praise God. I can see new creation in your faces. Everything old has passed away. Everything has come new. Ko fatu fo ko ya kai lava ya hata wiwi fagatangata. Peko poto fa me city. Peko fale ibe mamate. Ka ko ibi ala mali mamane. Ai na palomes mai siso. Ke ni kawa ko ka mo ka tol ko to. Te mo ma me hamalo hi o ka hifo ala mali mana. Pede mo hoko ai ko kawa. Pe ko ka fa ko fonga ka ngata pe ai pa le tu ni malanga ya ni. Ka te mo ulo atu kitu ha mo mama. Ye community ko mo fe mo Fatanga ayus fa kolo pepe ke tau ngawe I mahenga ngawe. O fefe tau mo oi. Ko lo ta kalaisi ke te koe. Ko ke talian mama kalaisi ke te koe. Youth, we are challenged today with the power of the Holy Spirit, as John has said in the scriptures. Of today, I baptized you with water, but he who comes after me will baptize you in the Holy Ghost, Holy Spirit, and fire. The Holy Spirit will inspire all of you to receive Jesus as the light of the world, and he will enlighten all of us to shine out our lights. When you get the light, you need to shine out. Na fato kana Paula ke kai ngai so ke na a me mohe. Pe tu ha ke me mate ke e ulo a kalaisi ke de kato. Ke kai la ke ta ulo kai oa wo ulo ulo mai ke de kato. Ke ulo mai kalaisi pe a mama ha pe poli me de kato. Mama ha te to ke he. Mahino pe usa ngai ko le mari na fai kon bina. Ko fata pa sekretari fai maute di pote ka sekretari o lava tu a Polkalama he week lava te Polkalama ka encourage me keep on o de mo fiu e fai lei ka sekretari mana tu you are there for a purpose. You are there for a purpose. Ko higo ka o fanga. Te mau pe ke ulo mai kalaisi. Pe da ulo at. I mama ko ya kalaisi. E mama ha te fa ha. Fa hai. Pe lau hi. Ke ba ko vi.
Te mo loto ke he. Hangari ke he malanga ko ni ma youth. But it's there. Near when the cow they out there, it's there. But when Christ shines on us, youth, there is less chaos. There is less chaos in our relationships amongst youth and leaders. When Christ shines on us, we need to shine out, reflecting His love in our hearts, reflecting unity in our lives. Kapag ko ulo at akalaisi ko mamalahi o mamani, biata o tao kita ulo at magtatol kay kakay ko to. Ang peke may talanoa as gospeliacione na nehikiaya talanoa ke famo oye sisu ay kita masipui. Fafehui e kawako sisu ko hiya ahai ko hiya matua pe ko hiya ay tamasi. Metali sisu kai ko yang hala na o matua pe ko tamasi. Kana e hoko pe ia e hai lang o tua. Tai mla matua ku mau fata mata aba mo fanau. Patau fitu buat pe ate fine ia. Ko hoko pe ko tamai. Pe mai tamai hoko pe ke fa e please don't do it. Ko ni tamai sisu. Things happen for a reason. Ki mau pe ia ke tau ave ki eki ke ha lang o eki i tau fanau. Faleva sisu ene fola. Kau ka imamani ko mama o mamani. O kai ko mama pe ke ne fa ai mata fa materie. Ka ko mama ke ne fa mama ai loto ko ia. O ngata pe fo ke tau wakai he tau mata ke tau mata fa materie. Ka ko otua. O kune afio ia. Atau loto, mo mana tu itala noa ki he whano fotu i o Davida. Now, my older brother, he was strong, he was handsome, and David thought, oh wow, that's him, that is the next king. But God convinced him, he's not the one, he's not the one. Oh, and I thought he far off, katau poto. Tau mau e lei. E fili ai ki tau tōru heo tua. E fili ki tau tōru heo. A fio ai atua ki tau lo tōtou tupu. It's not who you are in the community. From oni mai ai paloki ta ko sere mai ai. O fungani i mea ka koe loto. Pea pili o hono kovi. Ko hae kune ilo ia ko si hoa. O ko hapure ai loto. O ko sivia ko fua. Ke ange ke tangata ai tau hono alunga o whakata tau ke fua o ene whaianga. Tana mai e palawe a pe i e me a kotoa pe o ke tau hi. Moa ai lama holoto. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Kautaki, kau secretary youth, hangebe ko le nakfai, o te mau foki, e uki o ngai polkalama. He koe wi o a whio mai a sihowa ke ngā weu tauwhai. Tala noa e puna ke ko sisu koe la alahi. Koe mama ia mamani. Koe la a ke tō ke hulu ake a ko uhi o mamani. Ke ne ulo me he langi ke te kai. That is our wish for today. Let the Lord shine on you. And then it will reflect the good image of Christ. Ko ulo nga sisu ka tau loto pe mama ngi ai tau mo'i. E mama ngi ai ai sisi. E mama ngi ai ai pot ngau e tala mo. Tok tupu o e wahenga mawe. E mama ngi ai family. Pe
tu punga pe tu si mo fe lau lau hi pe se se fa ki pe mo fa hi ko po uli lo o no to u tau fe ma ke u lo mai kalaisi ke ne fa mama ai kui ho tau mai lo to te fa ka ma fa na ai mo ko te lo e tau tui perché ne fa moia ma te ho tau consensi e tau mama ia pe tau hoko ai ko fa na ai mama o laka i mama i aha ko topi io ko ngai mama o uloi tau faktai ko fa tala ne fa e paula ki kai ngai te Salanaika i lesson ipsele ahon o fima o ki tau uloi he tau fefia mau pe as you all know ko lot of fefia ko fai to o ia ka te tau faktai me ka to pe ko tu ne to mama ka to le skala sisu o ai fu ia la mali o ai ta to kai ai nga malanga pala sai kamu si ko to pe ai lele mo ko vi ilo mahame fa hinga mo ko vi please avoid it kalau kita pakai mea biar awak pokok nak mau feel finally hete mau butuh ilo nampak tahu oh kapal kai mau bye shine out by not being weary in doing good, for in due season we shall reap if we faint not. If abang opon malangai honey, kau ke malangai honey, kau luatu homo mama, elah kita luatu kapal ulo maya kalais, kita tahu, kau tahu luai sio apa, kau tahu ke hue luat luai, apa mama kalais. We can shine out our lights when Christ has shined his light into our hearts. Amen.